Kanegade All India Radio Shillong ko khubor ban pulero Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ko khubor mentag step. Ka North East Food Show ko baningkong kalakot no hakanong ba Shillong henen gesni. UMDC ka Congress na mayrang ulaweng no kajingkersyan na ka United Democratic Front ha Khasi Hills Autonomous District Council. Bat ka tamasa Hornbill ha kajila Nagaland kalasaki kajingwane shimbenta kinong jungo kay pertay na keleng. Ka khubor ka babnya. Ka North East Food Show ka baningkong kabalane alaisni hamadan polo Shillong kalakot no hanen kasni. Ha ka ba kumba ars pa san pungut kinong peninam bat kumba sahajar sis pa ngut kinong sengkam na jong kileshim benta. Menteri kena ka sarkar pereng bakmi ikatanat Youth Affairs bat Sports ukiran Rijiju uloong bakum kene kelumpung debam kalong ka bakong sanbha na kabenta ka jingkyo japrang ka than stelam ini. Baru ai kublay ka sarkar Meghalaya kabla pinlong ya kene. Ulong bakabam kadai ka way ni gilinti ban kenti wa kathan bat kathan stelam mingi kadan bonjat ki rukom shed bat shnabam. Ulong balang ba kane kayo kakot kathan stelam mingi kala ban kiyo bat kindan kilab yo akam ya kisamla. Menteri kena katanat food processing ke sarkar pedeng Rameshwar Teli ulong bakatanat kan ai jingerap ya kijela kathan stelam mingi ban bo iki food park. Menteri rang ba kajala Meghalaya Conrad Kongkal Sangma ulong bagani lumpung kan selong biang ha kesnem banwan ha ka arpun reu arpun nyo bat arpu praterek unai wiem. Ha kasni kot jong ni North East Food Show bala penlong na sarkar Meghalaya ringkat kajinge trailang bat kasial. Ya kisah skular baper le soy ha pedeng kinong sengkam kinong red bat kinong pun inam ya kijingbam. UMDC na kaseng Congress na mayrang ubabat scam rentatyang ulaweng no ya kajingkersyan ya United Democratic Front bat ulekendo ikinongelam jong ka United Democratic Alliance henen kajanmir bat ulalit ban ay jingkersyan ya ka United Democratic Alliance. Ubabat scam rentatyang habakran haginong patay kubor ulong ba sngohon bani iya kajingetan telai ha Khasi Hills Autonomous District Council. La ban kedauhang ni ba ka United Democratic Alliance kadai ke berjubat berosh kata ya kajing sensyar ha ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo kajingalam ubatan wel dekar kumu Chief Executive Member. Ka Coordination Committee jong sarkar Meghalaya Democratic Alliance kabalai kendo Shillong henen kasni kalapan pawe kajinbam sngokmen ya kajing menjur ya ka Citizenship Amendment Bill da ka kenhuan menteri ke sarkar pedeng dangshen. Ya kanika bil la banwan ra hak dorbar parlimen hak di kisni banwan. Habakrani ginong patay kubor radian balawai ke jingelang ka Meghalaya Democratic Alliance. Usembut menteri rang ba kejela uba Preston Tensong ulong ba ka Meghalaya Democratic Alliance kam sngohon yang kanika bil. Ulong shosho ba ka sarkar pedeng kalaong bayakan kanika bil on pentrekam hakijaka bahab hapo ke 6th schedule. Henry ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance kakwa bakane ke bil kan trekam ha ke jela barok kawai. Katkom ka Meghalaya Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act arhajar katsaw. Kajin penthamai ki certificate ba ay jingbet ban de jingde harut surak ne ki vending certificate na kabenta ki nong de bladap register hapo ka Shillong Municipal Board kala sedang. Baro kinong de madan ki bladap register kiladai menit penthamai ya ki certificate jongki halaneshwa ka arpo terek menta ubnai. Hak office jong ka Shillong Municipal Board haki porlong tray haka jinseo ba sans pa tengka shisnem. Kanigo kubor kawan Shafi na ka All India Radio Shillong. Ka tamasa Hornbill Festival hak jala Nagaland kalasaki ya ka jingwane shimbenta ba shilak ngut kibriyo hadu kasni bahan riyo henin kasni. Ya kani tamasa lapenlong ha Kisama haka Naga Heritage Village kabajingai kumba khatar kilometer na kanong ba Kohima. Kani kadigasien kaba arpau bala penlong ya kani katamasa. Assistant Director katanat jingokai perthai ke jela TE Tuchumi uletho bakinong jingokai perthai kilawan poi wat nado na barri. Ka Office of Deputy Commissioner ke District East Jante Hills Kleriat kalapentip baka jing shandur banyo iki Aadhaar card kalasdang. Kibe bakwa shandur kila banlet syaka kamera bakat saw jong ka Office of Deputy Commissioner ha Kleriat bat haki Block Office ha Kleriat bat Saipung haki porlong tray.
Kibakwa ban chondur ki habban ra ki epic bat ki certificate na ki MLA na ki officer sarkar ban pensisha ya ki jakasa jongki. Da ka jingtmu ban kan tiyawe ka jingpen mi yok sai muka ha ka district North Garo Hills bat ban pensno tho ki breu halur ka jingmen toy na ka jingpen mi yok sai muka. Kamuga Silkworm Seed Organization hapok ka Central Silk Board jong katna textiles ka sarkar pedeng kalapen long ya Kamuga Vanya Krishi Vigyan Mela ha mendi pathar nin kasni. Kumba ars paangut kinong rep muka na resubel para bat mendi pathar kileshim benta. Habakran na kajingelang Deputy Commissioner ka District North Garo Hills USC Sadhu Ulong balang ba ka program la ban ya ay jingtip bamar kliang halor ka kampen mi sai muka. Ulong sosyo balang ba ka program la ban weng ya ka jingay ha pedeng kinong rik nyang bapen mi uksai muka bat ki start science na ka Central Silk Board kanang ban penyar sosyo ya ka kam. O Presiden Kariu Ramnath Kovind ulale buram u Dr. B.R. Ambedkar ubalayo ikukusnam Bharat Ratna ha ka jingkan mau buram ya ka lengkuk sngiyap bahan rup saw jong u henen gesngi. O Presiden ulet benbuk sentiu ha umat jong Dr. B.R. Ambedkar ha pelau ka Parliament Complex henen gesngi. O Vice President Kariu M. Venkaya Naidu, o Menteri Rang Baduk Kariu Narendra Modi, o Speaker ka Lok Sabha o Om Birla, o Menteri Rang Baduk Badan Kariu Dr. Manmohan Singh, o Menteri Ketenat Social Justice but Empowerment, o Thawar Chand Gehlot, o Menteri Ketenat Parliamentary Affairs, o Prahlad Joshi but kiwei-kiwei ki MP, kilalit buk sentiu ha umat jong o Dr. B.R. Ambedkar. Ya o Dr. B.R. Ambedkar latip kum ukpa jong kariti sensyari. O Menteri Rang Baduk Kariu Narendra Modi ulaban halor ke jingtmu ke badai bat ke jing pentrikam badai ki an na ke benta ke rukam sensyar ke bakhambha bat kalawai ke bakhambha ya ke shispa lai folklor ngut ki nong India. Ulong bakalong ke jingdan kam ke bahkamat baka sarkar ke diban kini ya ki benta bakongsan jong ke jing sensyar. O Menteri Rang Baduk ulong ya kini habakran ha ka Hindustan Times Leadership Summit a New Delhi henin kesngi. O Menteri Rang Baduk ulong ba ke sarkar ke trai banwanra ya ki kampen roy ha ki shispa khat artli ki distrik bala itu kum kita ki distrik bala ban ki saprang ha ki kampen roy. O Commissioner ki pulit ka Telangana o Sajanar ulayatho ba arngut ki pulit bakanthop ya weng sub inspector kilamansaw ha ka jingyakun bat ki sawngut ki balasya kanno bagi dan kti ha ka jingle beijat ya ka Disha hajan Hyderabad. Disha kadika kerteng bala syuai di pulit ya gibreu bala le be ijad bat kam de ka kerteng basisha jong ne gabreu. Uneu Commissioner ki pulit mletho bakini ki bala sya kenno baki le be ijad ke thambor ya ki pulit da ki deng bat ki mau bat hadien pat ki le kene ya ki atyar ya le ne ki pulit. Unetho sosyo baki pulit ki lahap ban siap ya ki hadien ba ki la maham ya ki baki de ban sange. Kini kisah mut ke belasya kenno ba kila le be ijat ikani kabreu kila kelon yap badlara iki met yap jongki syaka Mahabub Nagar District Hospital ban le ya ke postmortem. Kinong ilakai ki India kiliya ukur South Kundai tili kita kema ha kajing ilakai South Asian Games kaba Katlai kabalong ha Kathmandu ha Nepal henin kesni. India kalau awan kor arpulai teli kita kemaksiar, arpo teli kita kemarupa, bat hendreu teli kita kemarnong henin kesni. Bat katto ke kubor kalakut akan ke step ke balawan Shafi nak All India Radio Shillong. Ha ke port Pravajeng ni so ke Delhi Station nak ke benta ke kubor ha ke tin Hindi. Ke ban bot ke kubor ha ke tin Pareng, ha ke port Prakhat 7 minit. Semua bandap menta ki kubor Delhi, ke port menta ke janda partat Praduna 7 minit.